West Karbi Anglong arlo SLRC pen grade 3 and grade 4 borengang hoya baha sadlang ketok padoji. Mukak lang soalang sunalong kemisen adim kasalam Japan tim Karbi Anglong atuma phan kachuningri. Paklongkam lem salong BOD members kilik mesen pen ke pachun. Come one, come all. Fourth Autumn Women and Men's Football Running Tournament Come Awareness Program 2022 at Adap Playground on 5th September to 8th of October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. For more details, contact Sharon Sarman Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638-98440. Abirta ke langbang pubang pidona phansitami pini bhomkuru adap ke me kardomang pajeriklo kardom. Nilisami juli bepi nonarjuik tha Abirta donpe. Ahok pet sadlang ke tok ponja phan ke ton ke lang kapang ching anparta internet pavidetji lapen prohibitory order U/S 144 CRPC kapangda. Asam along riarlo sai kamasa hemate department along ke ongdung achokomar ang hoi ka pleng ponjab han state level recruitment commission atumpen voreng ang hoi ka pleng ponjab han pini ni phai inkore silapen chitia cheklo ni phai kre CR ni pathik ponlo. Assam state arlo district inkora pholong pini pen voreng ang hoi ka pleng ponjab han satlang ke to adim pathik pontanglo. La solong law and order hin pen Superintendent of Police mate SP Imdat Ali pen kelang kapang ting dun jalam the jaipom. Halapu West Karbi Anglong Deputy Commissioner DC Krishna Barua penta labangso ke jong tangarni satlang ke tok esek prohibitory order U/S 144 CRPC pangdakpon. Sadlang ke tok ahut lo than banga ke hoya tumpenan parke mobile phone sadlang ke tok ang dengalong ponlong liputa SP Imdat Ali pen lam theja. Voreng ang hoi kapapling donjia phan kado kabe suri phokebra pharo troxy ra likebra sirkep ang bongpen suri ke thomra troxy kebra hini ansi pini sadlang tokponpo sadlang ke tokadim ke jongpon lake Kheroni PVN High School Kopili College Kheroni Hamren Golf Higher Secondary School Don Bosco High School Baithalangso Higher Secondary School Vosukoida English High School Dongkamokam Waisom College Hamren Dongkamokam High School apen Jenkha High School hanlo. মানে গোটেই অসমত যেনেকৈ পৰীক্ষা হ'ব অহাকাইলৈ আমাৰ হামৰেন জিলাতো হ'ব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাত আমাৰ টোটেল চেণ্টাৰ আছে 8টা হামৰেনত আছে আমাৰ 3টা বৈঠালাংচত এটা ডংকাত এটা আমাৰ জেংখাত এটা আৰু কপিলিত আপোনাৰ 2টা টোটেল 8টা চেণ্টাৰ আছে কিছুমানত 241 300 400 এনেকৈ আছে গতিকে এভাৰেজ আমি 300 কেণ্ডিডেট ভাবিছোঁ আমাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ এটা ফ্ৰিস্কিঙৰ কাৰণে আমাৰ এজন সাব ইন্সপেক্টৰ থাকিব দুজন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কনষ্টেবল থাকিব প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰতে তেওঁলোকৰ লগত আৰু 3জনী ওমেন থাকিব আৰু 6গৰাকী ৰিক্ৰুট কনষ্টেবল থাকিব গতিকে প্ৰায় 10-12জন আমাৰ ফ্ৰিস্কিঙৰ কাৰণে থাকিব আৰু স্কুলৰ ফালৰ পৰা আমাক এছিষ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ টাইট সিকিউৰিটি কৰা হৈছে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰতে আমি হাফ সেকশ্যনকে আৰ্ম ফ'ৰ্চ ৰাখিছোঁ OC সকলক জোনেল অফিচাৰ হিচাপে ডিটেইল কৰা হৈছে আৰু 8টা চেণ্টাৰক আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ হামৰেনৰ 3টা চেণ্টাৰক আমি DSP হেডকোৱাৰ্টাৰক ইনচাৰ্জ হিচাপে ৰাখিছোঁ ছুপাৰভাইজাৰী অফিচাৰ হিচাপে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এজন ইন্সপেক্টৰ আমাৰ বৈঠালাংচৰ ডংকামকাম 2টা চেণ্টাৰ লগাই এজন ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ ৰাখিছোঁ আৰু খেৰণি আৰু জেংখা মিলাই আমাৰ এজন ইন্সপেক্টৰক ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ হিচাপে আমি এপইণ্ট কৰিছোঁ আজি গোটেইখিনি মানুহকে ব্ৰিফিং কৰা হৈ গৈছে আকৌ এবাৰ ফাইনেলি ব্ৰিফিং কৰিম আৰু কোৱেশ্যন পেপাৰখিনি আমাৰ ইয়াতে আছে ষ্ট্ৰং ৰুমত আছে কাইলৈ এইখিনি আণ্ডাৰ প্ৰপাৰ এস্কৰ্ট যাব এস্কৰ্টৰ ব্যৱস্থাও আমাৰ কৰা হৈছে হামৰেন পেন ডানিয়েল হি কাৰ্বি আংলং লাইভ Lakhan koi rapho nilip constituency ke parlo koila matia hawaralong langsun kimi mate mukak lang solang sunalong arni wangta kijui ke lang phan helloving pen ke wangatum dopi khangjang lapuson kilang mesen alang sunalong prabjin pen ke mesen atowar la pen ke palang meja phan prabjin pen sai ke dengpon akenang sotpusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga phan hadagara tum pen pachini
Karbi Anglong arlo pinangan kelang misen alangsun dupik hangjang. Laposona di malong Karbi Anglong Autonomous Council pen sai kideng pon pen midu kilong tamit dulu. Lason tak taksi Karbi Anglong arlo atok ano ritarlik dam pulote kelang misen alangsun dupik hangjang lang. Lason si koila matia habar isi mukak langso alangsun thek pon long lo. Labang so alangsun along kai kita kijui kelang apan munit chimit me pinason sido. Lasi Prabjin pen labang so alang sonalong kipalang media phan pen chenglok Karbi Anglong Autonomous Council Tourism hin pen sai deng ponra KAC apurualong midu nangkam dunji. Hadak arong osor pen mate dhuniram ingtierong riso nimso terang amai pen anutin chirungsi tobar ke pan la pen alir acham ki piji aphan sai deng ponlo bonta ki dugara ra se jok jakong abetetlo la pen isi ning ke theke labang solang sonaphan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen sai deng pon vegji pusi ning chipat he pon rinti Meram riso nimso aterang pen se chunti dak mukak langsung lo nitung kam klempon lo nasi aduh we nitung ini jotong ko hanya nasi selama nitung dak kacetong tum an sita tum kacung ribang kangtung mangalah lo nitung dak langsung bangalang mesen sita me dak kedogit hak je pan dak thangda we la pen tuwar da harong pen dan ke wain phan ta nitung andra nut ku thang pen si klem pen si dak anak ke bo iben si tung ki wa lasi nona mat ni tum nakar i banggelan lo harong pendak langsun anang pani rok je phan itum tuwar bang nangji lasi kethe geding tum setame nang cerap dun ha kusi chungi geding Koila mati pen Samson ingti Karbi Anglong live. Mahamaya lapen Korkanthi constituency ka parlo Paglongkam Lem Salong Board of Director mate BOD members inghoi krep pho aparman kilik ke padopanalong BJP pen kache toidonatum inghoi krep phota ke haila bajok EPHL silapan Congress atum manghudun prong Kidam tang pai pai ni phai kresir kebarni Paglongkam large size multi-purpose cooperative Lem Society Limited along BOD members akilik padopanlo Bangso kili kachapate ponalong kelang chari ponatum lake returning officer Firuz Ingti assistant returning officer Jiten Terang Dhonsing Timong Krishna Thapa Bishitra Ingti lapen Paglongkam Lem secretary Biren Singh Tarua tumahin pensi chari ponlo Bangso BOD members bangkre pho aparman kili kachedan dunja phanpura rachari asong atum amethang aning ki hang lapen aning ka chethia bang pubang phiatuma phan chetoy dunlo Sonsi BJP pen bangkre pho EPHL se asong pen bangkre hini la pen Congress pen bang pho pangrom pen bang thong kebra hini bang phu bang phia tumang bongsi chedan ponro bonda BJP pen kache toidona tumsi inghoi kre pho ang bong pen inghoi kre phota kache pahai labajok opposition atuma phan pamang hu prong asonsi nangman bang sokili gang thek paklang det pen aphi ke haya tuma phan ke hok alo mate certificate keron pona mayalong alo hi man pen em lun sing teron Mahamaya BJP Mandal Committee amai phu Purno Ingti VDC chairman Rajesh Teron lapen penangan man pen ke dobang phubang phiatum chetong don Anparta Dokmoka Police Station OC Nilamoni Malakar Setame chetong don si mesen pen bang sokili ke hai don atuma phan ke hok alo ke pajira sai pachun pon Bangso hud em lun sing terona hin pen lam theke jai pon ke bangkre phoang bong pen komatsi chairman ar puwa bangke madule long setami choklo athe ke messenger phansi party hi janang bong chingki chathan pen Prabjin pen chairman ang hoi jongpon pupusi than pon lapen jasimet alangli hin pen bangkre pho atuma phan bangso lems kelana pon pa mi thekja phansi ar sik jit pen than tekang meeting dolo lapen alang litum bidu assessment nang api laso teng pen pidi ga abat chigilong pon la sinili pangsil bangke la shareholder do ana phanta ninga klong pen tim Karbi Anglong mahin pen churulo yalang litum nilitum kachu ningri ateng pen itu alang litum pini lasunang homorthon nang kuridun hirju me nang api dun kembang pho bangkre pho kanida phanta alang litum nang pahai bila bapak BDP sari panang litung satum phan important people nang nona bangke
Karbi Anglong Autonomous Council pen jang si granite aid amokha wang pusi tami itulah soal lems atru pen sila best agriculture aphan ilitum kom interest pen ilitum loan PC khetio aphan paching thor kon pola bangken ilitum planning kori tang dolo la so teng si non ke wangi ta claim pon por huson si tami rong sor jitu choklem mun ye chodam mun ye hot si tami kom dam pen ala so kom dam kali ake joy pen se ron nahi po teng sini tum keron pon la tani tum arong dam sini tum lahaya keron pon ke padu kasi non ke wang ji sita mini tum lahai corruption pin dia bangena tum theklong ke ji la pen aku kun nane ja sinang tum theklong betan tum phanang pachini tu jadi tum ke la bang ke corruption bang ini tum claim da claim long le la pen claim clean lu le Dokmoka pen sem singing ti Karbi Anglong live. Lamlun kason se kacepaduk pik abangphu Dokmoka teke rongpi arong amekar kalitang Joy Singh rongpi Carlier ni kachikimo ingdeng hini ke chokamen pen Dokmoka long JS Studio kimi kangpupon. Kedamtang pai ni phai ingkoi arni ingdeng hini ke chok kalitang Joy Singh rongpi aphan kachikimor ni pacheton ponsi Dokmoka ward number ke thom duporti mung arong along JS Studio kimi lunsepo Joy Singh beri dengpen kangpupon. Bangso JS Studio lunsepo Joy Singh beri dengpen kangpu pidonalong kalitang Joy Singh rongpi achor kasang taropi abong Mongol Singh rongpi Bimol Ronghang, Rup Singh Teron atum pendanglo, kalitang Joy Singh rongpi adonara, ajir pojir piatum lapen penangan man peng kiduatum cetong donsi, kalitang Joy Singh rongpi akarjong, chom rongme kidudunlong pamit hekja phan, chikimo milur kaipo. Lapen alang lireng tika hut lam lun kabuchi pen karbia raraphan nongme kiwan pia phuthak jethan pon. Kalitang Joy Singh rongpia sopo Amit rongpia hin pensi bangso JS Studio se lampondo bangso studio long non amat lun recording abar sai long ponpo lapen ke bang journey video editing asai setami ke claim pon abar sai long igji pusi thanpon Ajutang jibat pen cenglok lamet lam chong lapen ke la rong rup ka do ka wi mon phi aji ke ding phans ta ke misen ni la bangso ka che song la bangso aning alang ni ke mathado la penggal la bangso ani matha tengsi pini ani anta ke ini tu baphan klem te kang alam ini tum aphi kidun akan nang sod dokok lo lasi ihin pen matha amlote anang li isi karbia khai phan isi akurusar lun lam akurusar pusit ini tum hokdam na kauji lasi pini la so pen pache tonsi alang li men pen GS Studio puta pini dak dong muka kalong pini pulong lo athe la bangso studio long ini tum dak kido lun kan thegatum kilun thegatum me kan thegatum stame kado we stame la te bok het pe akhelu dam nang pin pen la dak si wang si lun long po pe alang tum ke thek pak lang long po la ke si ke misen abar sai lo la si la hayak abar sai ke alang li kalitang amen pen ki bikang ke tum aphan non o ki mitom phan si ki mia atawar ka than pon posi ni mathadap Bangso aphi Karbi jutang asong teke langjuna ro lapen Karbi lamera mayatum chepatir pi ponsi Dokmoka longkam teron auditorium along kalitang Joy Singh rongpia phan kachikimo milur ke kaidun lapen kachikimo amaita padu ponsi kalitang Joy Singh rongpia kaya lamu jethan ponrenti lapen lunjir ki lun lapen hirjir ki hir ke padu pensi bangso mai mesen pen pachun pon Nilihin pen karbiang long rad doan pan kardom pajirik lo kardom nilimen sarchen thong rong pi nilirong dok muka teki rong pi rong pini lake nipai ingkoi jakhonga chiklo pini arni nilipo kachewa arni lo 2020 lage nali tum kado ita chini po sar Joy Singh rong pi tok bang lasi pini kachikimo ningkan hini kecok ang deng hut si nili pomen pen studio ta impu ponik der lo lake amen ke JS Studio pu lake dong mukak long sido ward number 3 report mung ro Dokmoka pen Samsung inti Karbi Anglong live
Lakha Kep, Hawarkehat Constituency Hawarlong Kido, Haraghat U Development Committee, Maditi Hekpen, HYDC, Atumpen Patirpi Ponsi, Kidamtang Jakong Nipai Keparni Pen Pangcheng Ponsi, Hidi Bonglong Patua Klamalong, Kidamtang Nipai, Krisir Keparni Angdong Kiti, Kepatupon. Lason si Kidamtang Vosik Nipai Kora Clear ni, Haraghat Constituency Aparman, Haraghat U Development Committee, Amahang Patek Pondet Pen, Haraghat U Development Committee mate HYDC hin pen kecheng sia kengkam kachejor pon lake first summer knockout football tournament henlo bangso first summer knockout football tournament lake kedamtang acheklo jakhong ni phai kep arni pen pangcheng ponsi kedamtang pai pai ni phai kresir kep arni an first summer knockout football tournament angdung kiti pathu ponno bangso angdung kiti ke pathu panalong Alari Football Club Lapen Monster Football Club Dokmoka tumang bong pensi chepate ponno bangso angdung kiti ke pathualong Monster Football Club atum ke thek muchoda jok first habahud goal hini thapen bangso angdung kiti ka pathu chepa hai ponno Monster Football Club Dokmoka hin pensi ke cheng sianong e tangka suri ingkoi lapen trophy chepa long ponno lapen adun thu mate runners up lake Alari Football Club atum ahin pensi tangka suri kep lapen trophy chepa long dunno Bangso along alohiaman pen kache tongdon Haraghat MLA Dorsing Ronghang lapen Haraghat local MEC Ajit Kumar De lapen Katharson Ingti runners up donors lapen Haraghat constituency BDC chairman Buthesor Teron lapen Hidi Bonglong Sorkari Gangbura Setami chetongdon pen ing samjin pen kecheng si summer knockout football tournament angdung kiti ke pathu pachunpo Haraghat Youth Development Committee pen kecheng si la first summer football knockout tournament surini rang koi ni la so ke padu pona long ke chengsi ke nil tong July 10 tarik pen non kini August 19 an lo angdung kitian lo je pini bangke pini la so angdung kiti long chepate pona long bangke Alari Club Podom Bukhuri lapente Monster Dokmuka hin ben sipini chepate pona la so chepate pona long ke hai pon la ke Monster Dokmuka lapente adun thuanong ebang runner sabang ke lage Podom Bukhuri Alari Club atum stipai pono so pini laso pathualong nang chetong do ne to maluhi sarpo manpeng pen ke ha Dorsing Ronghang MLA lapente Ajit Kumar De tum Haraghat MEC lapente dar VDC chairman pen chenglok electrum dar rong sar pen roba sar pen chenglok lapente master tum chatum chetong do lapente assistant school inspector IS Katharson Ingti kai pen chenglok so pini pathualong chun pame pen pachun don si pini la so ang dengan pachun pon Hawar ki hat pen Harsing Rongpi Karbiang Long Live Pini Abirta ke la ponsi kang tonik lo domi thakmi arni ki me